Ja sam Tonči. A ja Marin. I od malena igramo tenis. U Bolu se nalazi čak 25 teniskih terena i jedan teniski stadion. Tu su mnoge svjetske face igrale tenis, a poznat je i WTA Bol Open koji se svake godine održava baš na ovim terenima. Niste vješti s reketom? Ma nema problema, zato smo mi tu. Budite i vi Marin Čilić ili Dona Vekić. Guštajte s nama. Vidimo se u Bolu.